Izinyembezi zothando ezigamenxa simanje sothando nesesesingqophamlando esesenza abantu bahlukana nazo zonke izinto abanazo okufaka phakathi ngisho imfundo sebehlukane nabo bonke odadewabo abafowabo ngisho abazali babo bathi kungenxa yothando ukushelana nokuqomana kwabo sekwafana nemvula nemvalamlomo besho zofa silahlane befunga isibambano mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi bhekela namhlanje seyisuzelene seyijikelele phela sebexabene u6 to 7 ihlezi kubanjwe imihlangano kaze aphele bezeni izifungo enazenza ngosuku lemshado uma ngabe senitshayelana imithetho seliphelele philo lutha ilona yileselenze wakhihla isililo hey konje njalo emhlabeni into ezakalula iyona ehambe kalula mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi ngazo mina ngiyageza izandla bathi yebo bakuningi isifuza ngiphendula ukuthi ngake ngabanga empeleni awuzange wamthanda kungona ngashonilaka ungazange ubeke isandla uma ngabe besetia usiyaqala ube wathi ukuthi ngiyanda mina namhlanje ngiyageza izandla ngikhala ngezinyembezi zothando